Penaberên Rojavayê Kurdistanê piştîberê xwedana Başûrê Kurdistanê gelek ji wan di karê xwe de berdewam bûn û beşek ji wan karê wan hate guhartin. Abdulaziz Hesen penaberekî Rojavayê Kurdistanê ye lê kampa Gewregoskê ya penaberên Rojavayê Kurdistanê dimîne û ew yek ji wan kesên ku karîbû berdewamiyê di karê xwe yê ku ji 14 sala dike bike. Abdulaziz lê bajarê Qamişlo karê durustkirina şîraniyê dikir û di nava vê kampê de firojgehek ji xwe re vekiriye û hemî jorên şîraniyê lê çê dike. بله از بازار قامشلی من 14 سال بیکاری دکن بری آنام سیوان ما ایش دکر کاری حلویاتا چلا حلویات و خابینی بوزا 4 سال ماتن بر کمپا گوروگوسکی ام هاتن بر نفس کاری خام ایش دکن حلویاتا هم انواع چه دکن انواع حلویات تمام بقلاوی عشر بالبر مبرومي حلاوه جبني قلب عيد ميلادنا حفلاتنا طلبيات دعوات مرتين قلقي وبقلاوه بشكل عام امشيتكن يعني Di dukaneke piçûk de karê kargeheke şîraniyê dike û ji kargeha xwe ya piçûk şîraniyê li firojgehên kampê û ji xelkên derveyî kampê re belav dike. دكانا ما تبلي انه بشوك يجي ام تبلي بيقولوا ام يشخوا بردوام دكن بقلاوه التوزيع دكن دن خلكي سورانيتين دبن خلكي كامبي دبن دعوتي واتش دبن تين جمع قلبي دعوتها دبن بقلاوه دبن جبر ضيافه وانا شور دبن وجدر بيجي قالك دوستمي سوراني هنا تين بقلاوه خو جبر دبن. Abdulaziz Hesen debara jiyana xwe ji vê kargeha xwe ya piçûk dabîn dike lê herdem pirsyara di bala wî de ew e gelo veger li Rojava wê çi demê de bê û îdî vê şîraniya xwe li bajarê xwe Qamişlo wê durust bike.